Shalom, selamat pagi Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima jalohita rigapan sigano pari bata bani panurang sogot nyerion. Pasada hita urta martonggo mahita. Am Tuhan na bata bapa namin na marhabang sinagure atas martarima kasih kanami hubamu Tuhan bani panurang sogoton. Bani kanup diar layakmu nadop ijalohan nami das kubani panurang sogoton. Itog-utoguham, ijagayham, iramot ham hanami, gabiboy hanami puho ibagas malas ni urbani panorang sagoton. Torangiham, apapikiran ay marite hatamu, asibani ganup lawan nami sa ganjang nerion, totap makorhon hasangapon bani kuranmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapa kontong ko namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marayan bani panurang sugot niya riyon. Nabo isisihan namin marhiteo ni channel YouTube on. Rigapan sigano paribata sa darion Selasa tanggal 20 Maret tahun 2023 ay matar surat bani buku Poda bindu saplonom ayat 32 na makatahon sonon. Derando parsabar humbani puang 5 anjaha naman rajai dirini umbani si patunduk hutang. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus selaku Raja Salomo totu doma berpengalaman ibagas nalaho mat patundukon sada huta atape ibagas nalaho membuat atape mataluhon sada huta. Nasihol ibayan gabe harajaon ni tontu maningon isuruh dolobe sahalak puang 5 naboy patundukon sada-sada huta ase gabe ra ibagas gom-goman ni. Tapi masih isobut Raja Salomo derando sahalak parsabar kumbani puang 5 tontu maningon lobe ididah kita. Bahasa bani pengalaman ni bangsa Israel sangga ibagas pambubay ni Joshua nasyol memasuki tanah Kanaan. Begal tumangdo tembok Jericho nasihol do pakonon ni Sidea. Halani ay maningondo sabar Sidea paimahon. Tonah ni malim janah maningon sabar do humani Sidea. Mardingat bani parentah ni naibata sonaha cara ni Sidea laho mataluhon tembok Jericho ay ma marhitehon ni naman lioti tembok Jericho ay marhitehon ni namanopul tarompet sado sabahat pituhali. Totu saudo tongon roboh tembok Jericho ay saud. Nah, sadalan hujon ma ang godoma iarusi hita sonaha parroboh ni tembok Jericho boy didah kita bahasa lang HP ni strategi porang atape guguh ni sahalak puang 5 na boy patundukon sada huta. Tapi sonaha hasabaron ni bangsa ay sonay age hasabaron ni malim paimahon panorang ni das songon na tinotapkon ni nebata ubani Sidea. Totu anggolang sabar Sidea lambe boy Sidea mataluhon tembok Jericho ay maase bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonay do kumani agi ibagas parguluhan taon. Maningon do hape idah kita bahasa anggolang adong hape ni bata hasabaron ibagas naman dopa kon bagi-bagi ni parutulon ito nga ni parguluhan taon bodo tene gabe hasidaon na jupah kon hita ibagas parguluhan ta. Usihan ni misal ni adong masada bapa padong persoalan ni ibagas kantor ni atape bani parhorjaan ni anggolang parsabar iya ramatene keluar ia kumbani inan parhorjaan ni ay jana ambani ay use rahalan nilang sabar iya
marah ni nokan ikantor ay, tarbuan-buan mah rumah, gabe boy ma nyombah hona marah, sonay age inang irumah, apesa sitong ni aganupan pangisi ni rumah ay, lang iboto persoalan na masa, tapi na iboto sidea, bapa ay dumamanggila jana marah, ubani haganup pangisi ni rumah ay, totunggo dumasonay, kabi masida ma persoalan ibagas rumah tangga. Sonay duhumani anggo bani sahalap calon kepala daerah atape sada calon pangulu, calon kepala desa, pakon calon legislatif misalni halani sihol tumang ia ase terpilih anggolang boy irajai dirini anggolang sabar ia totu ibagas pemilihan ai bodo ipakeni jana madabu ia ubani cara-cara na kotor halaniaha na penting ia boy terpilih na totu anggodom masonai sikap ni sahalak si pambubay sonaha ma gari ibagas na laho pemilihan ope domalang boy ikuasai dirini sonaha anggodom matarpilih koli ia boy ope nani ikuasai dirini anggorohma rakyat ni anggorohma masyarakat padaskon aspirasi-aspirasi hubani hapeni dirini sandiri pe langboy iraja ini sonaha use laho manggom-gomi halak na buwe sonay age rakyat na bahat na ay maase Raja Salomo pasingat kon hubata bahasa diarando halak parsabar humbani puang lima anjaha halak naman raja dirini humbani si patunduk kota. Artini ay bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus hasabaronta pakon panrajayon dirinta buy parokon namadear ibagas parguluhanta si gano pari. Tori kita usihan na patuluhon on. Misal ni adong maibagas uhurta, sihol adong sibolionta, hape lang tukguguh ni duita. Bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, anggolang sabar hita, rama use, marutang pe ipalapalay hita. Dampak ni halani baggal ni utang ta, jadi mangaro mahita halaniaha, halani maningon do hape ni hasil ni horjata, lalap ma manggalari utang ta, pita halani lang sabar hita, pita halani lang iraja, lang boy iraja hita dirita. Hape sa sitong ni, anggo sabar hita, adong misal ni, perlu hita kareta, sabar hita, itabung hita, isimpan hita otik-otik, hasil ni halujaunta, hasil ni karingata, bani panorang ni holi, boy madapot kita kareta ay, tanpa maningon marutang kita. Nah, ijon mahitaganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Tongon lang podas jupah kita. Tapi buah ni hasabaron ta ay mambahin hita pokut marhorja jana lang adong na ikorbanhon jana lang patubuh persoalan na baru. Sonay masa sitong ni ibagas guluta si gano pari. Anggo totap do ibagas hasabaron hita mandalani gulutaon boy irajay hita dirita langadong nagabik korban langadong na martambah marburit niuhur hubata halaniaha anggo totap marhasabaron jana ibagas panrajayon diri hita. Amen martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong bapa asigabi halak parsabar jana totap nabuy manrajai diri nami ibagas sa ganupan bueni tanggung jawab sunay age parlajuan tantangan-tantangan ni parguluhan na idupakon hanami ase ulang adong tongon Tuhan nagabik korban halani hurang ni hasabaron nami ase ulang tambah tongon Tuhan na ikorbanhon pita halani hurang boy irajay hanami diri nami tapi marhite tundimu na mapasing in palamlamham mahauron nami palamlamham pikiran nami ase guk isa ibagas hasabaron
guk ibagas panrajayon diri hanami mandokpak kon haganupan persoalan sunay agi tanggung jawab ibagas guluh nami sigano pari. Ase gabi pasu-pasu guluh nami jana lambin roh bueni homa natartugu-tugu hubani harajaonmu. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami jolam rapakon tonggo namion. Amen. Oras bataganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anduar matongon sa ganjang niarion totap ma habasaron na kumbani na ibata na manggoki parguluhan ta sigano pari halani dohor do na ibata ibagas parguluhan ta jana parbasar do tongon iya hubataon haganupan. Shalom.